Male, it can be other side is male and female. Like this, you know. You saw this, but it must be a male and female. So this is 25 kg. Yeah, that is a 25 years. Yeah. But now I need he must be a male because I need to have a gate valve. Gate valve you using? Yes. You using gate valve? Maybe no, don't have. I need to use a gate valve. We don't have. Female only that this type is 25. 5. Straight joint. Yeah. Akwazi ukuthi mhlambe kungabi nzima. Yiyo le efunakalayo. What must I do? Wena wenze mawuvuka kuphuma amanzi lapho uthi lento bese uyakhona ukuvala. Ngiyiyo leyo ngithi. Yeah, that's why uthenga lento. Yeah. Yeah. Ani? Yes. Yo. When you take out the money, when you take out the money is gone. When you don't want to take it out, they won't come. Yeah, okay. You can go and let's pay it. Hey, look it. If you can remember nicely. Ulo Ungwenya. Yeah. The company is the Ungwenya. Ungwenya wapata ibhasa lo kwi-PAC. So ukhathide uza la uzosifakela amanzi ngani nge-PAC. Yeah. So now uzosifakela amanzi nge-PAC ukhathide and then alcohol. Lawo manzi le mama. Right le. Seka right ngiyabonga. Inkonto yasebenza mama. Yo ngiyabonga bakithi ngiyabonga. Sebenzela abantu. Hayi ngibonile kwayizolo. Sibenzela abantu kuphela mama. Sisebenzi ngento eziningi. Sibenzela ukuthi umuntu omdala ajabule. Ngiyabonga baba, ngiyabonga. Nakhona kuzosinceda mama ukuthi 2026 njengoba kuvota njengoba ngibona ukuthi uhlalile ungenamanzi for isikhathi eside. For isikhathi eside. Which is i-government yethu lesinayo la i-ANC iyasifake. Bekuvota manje what did they did nothing. How many times beze kuwe? Futhi sisi nje ngibaripotela abezi nokuze bayazi ukuthi ugogo uhlala eyi-1 then ugogo akanani yonke into doing is wrong. So thina siwumkhonto sithembisa ukuthi mama angeke sikwazi konke ukukenza because we are not in government yet. But lokho okuncane esikhona ukuthi sihlanganise nabantu bomkhonto ezikhomanda wonke la e109 sikwazi ukuthi sicontribute ebantwini abadala. Siyabonga mama amanzi nawo ubonga December wonke 2 months yonke nganamanzi. Ngicela next door kwabanye ngingayi ngoba ngisaba ukuthi bazokhalaza nabo. Hayi phela bengiphile kabuhlungu phela bengize ngiphelele na ubuthongo ebusuku. Mphaphami kuphela ubuthongo ngithi kanti ngweneni kangaka.
Kwa Yeah. ka bona ha tlo kena ka mo dijareteng tsa batho ba bang e tlo ba problem. And the kilo. Ene ke yo problem ene ke blele. Ene gona bjane e phutsegile kae itse ha e fita gona mo khoneng ya bona ba le two. Ya poboka gona mo. And then all right ba re pipe ya ka e tswa metsi ka rena ha se pipe ya ka bona. A kre bjano nna metsi a ntse a bereka ka mo. A kere. No, which solution e ke bonang? Tshwanetse re pipe into futhi ngicabangela indaba ngoba ngibana nabantu angisho ngeminyaka kaningi ngiloko ngibuyelela ngiya so kungayenzeka ukuthi because of bengithola lo abangangitshela indaba eyi-one omunye ungitshela ngale omunye ungitshela lo because bengiloko ngibuyelela kaningi ngicela ukwenza so kwamanje mama siye lapha etoilet yavuza etoilet ya itoilet amapompo akho ngaphakathi awaphukanga amapompo kunale yasikhishi ihlala ikhipha amanzi cha mawuyivala yavala yes but into engiyazi ukuthi ihlala ilika yona i-toilet iloko ikhipha ithela amanzi ilo mhlolo abakwenzele wona ukuthi bavale yes wathi ngathi mina amanzi fanele lungisa ngaphakathi yes wathi udodana yena uzakwenza iplani washo kanjalo so manje lungisa ngaphakathi then after bese ke sikwazi mina akuvalanga bani uvaleke masipala but I know too how can I open it but we tried ngemvumo yabo mamela uyabona indaba yokuthi utshele umntwana angisho ukuthi umntwana ile ngiyazi ukuthi nevele inenkinga that's why singayisebenzisi avali lo mshini ufuna kutholakale lo mshini yeah and then still lento abakufakele yona la lo mshini wakho kumele kuthola amathumbu walawo okay then kuzokwazi ukuthi mayilungiseka lapha phakathi amanzi nakavuleka azostopha ngoba namanje phela lamanzi ngabe uyawathola uyabona vuza la still ayandlula angena lapha ya so angazi ke ukuthi impilo wena leyo ubona kanjani thola amathumbu wala fixwe la and then ngingazi inside ukuthi inkinga ingaba kanjani nasekuvulwa lapha ya angithi then ke athola amanzi bese ke le ayishoyo ukuthi mhlambe but nalikho sure ukuthi mhlambe khona abantu adozelana naye amanzi sesizoyibona after mara I know ukuthi ipipe lakhe lihamba la yini 16 ya 16 lihamba la pipe lakho lihamba la lijika la cha lihamba so izifike la bokune la uyabona la bokune join la bokune le wayibona le pompo le ya le pompo le la bengithi mangavala amanzi la ngale abawa yes quite right senze la then after senze la sesivula la bese sesifuna yonke yes njalo sekuthanela report ukuthi baba you can take him as still is a sebenza